25. krog prve slovenske nogometne lige Telemach, Mura 2, Maribor 1. Po seriji tekem brez poraza se je vendarle moral zgoditi tudi ta. Na Fazaneriji v Murski Soboti je Mura na borbenem srečanju vzela vse 3 točke. Vijoličasti na drugem mestu ohranjajo 2 točki prednosti pred najbližjimi zasledovalci Celjani, v nadaljevanju pa si lahko ogledate najzanimivejše trenutke tekme. Pa nažalost danas nismo zavrijedili ništa više od ovog minimalnog poraza. Mislim da smo jednostavno prespavali cijelu utakmicu. Ništa nam nije polazilo od nogu. Mislim da smo danas napravili toliko tehničkih pogrešaka koliko nismo u zadnjih 5 utakmica skupa. Znači nismo se uspjeli povezati, nismo uspjeli doći do naše igre. Mura nas je fino navlačila na njihovu polovicu. To je u mnogim slučajevima nama pasalo, jer onda kad smo sigurni u pasu, onda mi razbijamo momčad koja nas tako čeka. Danas se dogodilo obrnuto, da smo krive pasove, oni su presjecali, odlazili nam polukontra i kontra iz koje su nam praktički napravili puno problema, s koji su nam izabili gol. Nakon toga i gol iz prekida na naših par zaista neshvatljivih grešaka. Nismo bili pravi. Vjerujemo da je to samo jedan loš dan, a kažem, mi skupa s momčadi morat ćemo to već i u srijedu i u nedjelju, odnosno subotu, pokazati da je to bio zaista samo jedan loš dan. Škoda, ko smo zdaj prekinili ta niz neporaženosti, škoda, pač res škoda za to slabo tekmo, za to slabo predstavo. Mura je zasluženo zmagala, za poraz smo se krivi sami, šli smo predvsem prvi polčas, so nas krstile tele napake, tehnične predaje in v bistvu ja,
šli smo z napake v napako in to Mura nas je pač kaznovala in zasluženo se zmagala.